5th APBN Commandant Officer APS Patrick Ronghang West Karbiang Long Havar Kahumrida. Isam vet RV ke jangpen dilai HDP lang tibu rong plim plama havar lang paloklar. Hamren Employment Exchange sa hemalong apong kedam nakatum ningkang samsi chupaklang. Kardom pini Karbiang Long Life Adap Abirta Long Pen Nili Sami Jirbon Killing Pi Non-Arjik Tha Birtang Tombe 5th APBN ACO Patrick Ronghang West Karbiang Long Havar Kahumri Dampen Ke Ong Dungara Ratum Ning Karong Lapen Ning Kang Samche Paklang Ponsi Kachuru Kapajir Padupon Reddy Kedam Tangvo Signify Crane Cap Arni Dimaha South District Somtila Havar 5th Assam Police Battalion Headquarter along Kido, a Commandant Officer, APS Patrick Ronghang, West Karbiang Long District along Kido, 5th APBN Cam Aruarim Kido Adimolong an Kahumri Paduda. Chirok tok araratum kaning je ponatengke, kedam tangar nila puson ar Phuket hedung asaiki Kahumri dama bepin lang pusi, hirang ke phana pachini don renti. Bonta 5th APBN asaiki alang li Patrick Ronghang ke longri longpat kitir tip monsam ka padu japhan, lapen ing samjin pen kido thek japhan matha ponsi, Halloween pen pusitame na humri lo. Lasona porahut aduya hoyalong ke doan 5th APBN kemalong ta humri dampen kaiketa rara tumpen kachime sen jiaphan anparta sai kacheklema hut lapen ke klem clear porahuta a ora dur me sen pen ke du ke thak vet jiaphan ta 5th APBN klem banga tuma phan than pare te Lapusona porahut 5th APBN ACO Ronghang hin pen corona avur pen ajok det pikang kirasek 5th APBN klem bangatum a ora dur me sen pen methanga sai ka cheklem pon thek apota purwang thula pen kachuru pajil to alang li ke klem ke dam ke mela pen aning ke me puthak ke ongdung West Karbiang Long aratum thek dum longsi aning kang samate kachuru lam the pherang ke tuma thengno na chepaklang don reti Chinthong pen Himari Rong Park Karbiang Long Live Kedam tangbu signify Crane Cap Arni Adap por phai ke thomra chitima por malom pen dilai HDP lang tibuk rong plim plama san chomalom RV ke jang ke the par pe gajok dilai pen hanjang lang so da ka cheleng 0 point along towar lang kang lum sai joni ghontai si pupu cheleng long wang wedetlo Dilai HDP rong plim plam lang tibuka hawar malom hidi lang kave ke hangjo ki sunga porahut toda badap esan vet RV ke jangpen lang palok bunglo bangsor ve ke jangajok jasemet sai katiki arara tumke hidi lang ke do joine aning chuparong pon rintilo bonta dilai pen hanchang lang soda 0 point along kilipet oke hai ke tok aroi alang towar malom anta kangbak nak sai jo ghontai si pupu ka cheleng long wang ve arara tumta kisung chak nang Only karga mage DDS road ator dila storation ator share develop toda bapor porthai ke thom ra ti molok arve lang thi bit kana jok dadak 0 point nalo okay hai ke tok alang ro kang bak kana jok dadak pupui acheleng atum kenang an siksa lo la sidak kom dak kontai si amu yan bak dolo alang tum lapu jeleng ne jalo local ladak hoiten labangso atwar ka salok bamut tame tham pachini kon lo je ladak pan dondon si den bek negi polo kon tame uti koson ne ketok ke ladak kalbar si donrong dak si semarong lo masih alang tum apong lo pachini bos tame ladak kon si rat dari apong made ladak kecari tum sena adine rason lo kasi labang so teng dong si lambom kurang ke angkan rang dadak labang so atwar lang kang lum ben rara tum ka cheleng akisung watong si thek
Lapusona pora hut inut banghini ka chelengara ratumaphan karjua hut ke thana tengke labangso towar kaselamaron ki choklim kalilang athe bangso dimalong culvert alar dolong le den ponosonte aning kanwangta langkang numpen chok lojia potlupusi ningje pon Local tadi kami bisa dapat tolong kita pun tadi nangwara kita tinggal pun. Local hut kan ke ada kamu yang tak tinggi loh je, dah ke kuniri bom loh tu, kuniri bom loh lah kan ke apa yang tolong kita pernah alih je nanti. Nah itu kita kan pelanggan lagi tolong kita pun, kalau kita ke kontrol ni loh, adi masih kerang loh lagi tekniknya lah tu lang tu dia tu tinggi pun loh, lah tu lah tekniknya lah tu mata apa ni pengen kita pun lah. Mereka hut army yang ini anolnya tu bang, latung mau ada tahan. Nono bang, latung saya long latung non jalan apa? Terlalu kan. Halapu hadagarong aratum kaningje tengke aprang labang sotowar kaselam chenga hutke thengpia dolong sikido lapen non puthot towar kaselam bomahut kalvardalar dolong si biponang jipusi than pachini dolo bonta rongarara lam nang arjudor de terlo laso joine si non ke lang ke the lingta towar lang inglum sainang poklo lasi prabjin pen arpuge dotum bang sodim long dolong se marpona sonte mesenji pusi kachuning ripadupo Damai karbar bang henu, dah dak dolong lagi, dolong benar ni pelagi aprang ke dolong dah kedu, masuk dolong mage Asia hut bang pen dah lo masuk pen ke non mage aku karbar lo main nongek lang okai ro lang tepo, hingga soal lang ke bang ke karbar ko bihik, hingga anglong lang pina, ko anglong bang ke arbit hilun deng ke soal lang bak party, pen tuning ta, tai thom soal dak lo. So adolong cadolong ke kabajoni kabar kalau pen jening lok betai thom dak langkang bak song thak ko pining aning kanda pi tai dak song thak ni dat ing bak le do song thak ka yang bom so towar bang ke la so atwar bang ke irai pin pom ke mun chile towar ta le la so dolong Tang bakan jog lah, towar dak nu kon bom kon thek kon long. oh towar la bane la kabar kali dolong bosan de la bang ke dolong le bonai bosan la ke ing bak wen de ke tu wingi pot lagi bak on lepas है ta non magrat karbar man ke so karbar angko ke bi hek masing ke lang bang ke dap mane power ni dal la aling bak phak tiang ko lo ke so ligang bak bang ke long li ke rai bom lu pon ke rai dilai pen bijoy rong pi karbiang long live Bokajan LAC Nilip constituency ke parlo langsung me piarong aratum KAC kachari ponbom parivartan sarkar atum aphan kaching thurawai sai longji me nepu towar kacholang Bokajan LAC Nilip constituency ke parlo siloni jana hawar langsung me piarong ningkan phoke praisiar tapleng erapi piniarni anta ke mesen kachelenga towar la pen langroi langjing ke kap ijia phan kitir theba dolong abila langsung me piarong aratum ke sai jogje aningkan wangta chega dolong cheselam rin tisi teroi nang bomla Lason si kemisena towar ka vedet langa jok inghan mate langbunga towar si chileng nang pom jasemet dolong ka ve joine kisukun airport hut ambulance ke damun epen se ka chelang ahem an kachi ponjia phanta hedunga kisuk chechang na ko Lasila hai ke sumpen komentu si ke jok poma pusi halada ke dwara ratum pherang ke tumaphan nang chithandon rinti Prabjin pen ki misena towar pen dolong ki pipon vekja phanta KAC kachari pon bom parivartan sarkar atuma phan kachuningri padupon renti lapen alang le tum kachuningri ting pen kaching thu rover sai longdun vek poputa anin chapa thepon renti langchi thing pen subhasterang karbiang live Asai ka chiklem klichot kali kithur mi ove akai anta kapano hoga jok hamren employment exchange along acho kamara tumaphan ar pupen pasang lapsi akapre ka tumaphan ar puke pek ponabangsi ke melo pusi all Tiwa students association pen Karbianglong youth association atum kehang West Karbianglong arat kapap hidun la pen chokamarang hoy kelong duna tisunge jasemet hamren along ke do employment exchange along saipu saikhe tum kachedo bangwe mate amu ke bangwe joine penta eson lupusi all Tiwa students association pen Karbianglong youth association atum akoiwan bangso sai hemalong apora teng pen saipu saikhe tum kachedo bangwe ongsi arni bang registration aphan ke bang abang kubang khiatum thanga sai chundam de det pensi aphong hemchi ruinanglo Nili batai thom lo da ke bang Anh sẽ tông tepin lang phong ta
बताइए थोम के बांगटा बताइए थोम तो माने एक्सक्यूज तो बांगावे तंग हो हा हेम से दाम जुई तंग होला सोनांग सेला अपनी फ्रेश लाग नन ला বজাৰৰ আছে টেঙাচুৰ পৰা আহিছোঁ কেইবাৰ হৈছে এতিয়া এতিয়া মোৰ দুবাৰ হৈছে তাৰ আগতে আহিছিলোঁ ভাইটিৰ কাৰণে আহিছিলোঁ তো মোৰ ৰিনিউ কৰিব লগা আছিলে তো এইটো হোৱা নাই তো ভাইটিৰ নামৰ এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিছিলে তো হোৱা নাই কেইবাৰ হৈছে হয় 3-4 বাৰ হ'ল লকডাউনৰ আগতো আহিছিলোঁ মানুহ লগ পোৱা তেনেকৈ আছে Lapuson Saihem Kachido Wangwe Lapen Asai Arpu Kachiklem Wangwe Asai Kisai Pu Tumapan ke Arpu Pen Pasang Lapen Akapreka Tumapan Arpu ke Peksi ke Melo Pusi Karbianglong Youth Association Pen All Tiva Students Association Asong Chatung ke Hang Padupon Sita me pinia bangke nili tu dak ke bang puri chidlot e me khini ben si thek kang long lo ko son si ladak situation ma la pen ke thek kang long lo department na staff atum ma sak inut dawe la tum copy lo excuse ki pia bangke bang hini department staff bangke difu asor inut officer bang tala dakali ladak local ke do tumta inut bahani bare staff crisis ho bosipu tang te staff crisis ho pulo tang te public atum han pilo harassment ni pininge ana ke helo ban dak parang nak are la bachelor sa youth tum la dak ke bang ke ne nang ki juhan kalimati la tuma kam dhan si dak ke bang te kumalo responsible bolage dak staff crisis pulo tang te public tum ta harassment phone puma la dak staff yung atum yo si kumane hem ho difu pulo tang te non tum dak thang bak be innocent youth atum dak responsible ma lagi kalimati lasin local me si afan sita me chuning rilo lang tum sita me ahura dakpen ke hamren ta me chelang dun ahuta pen apor chi bhi chelang dun dun di fudo joy chot ke chok che lapen ke team kar benglong si amake hai tuliram rong hang honorable mp mr horen singh be alang ri tuhan sita me through this media hoi pen sita me chuning ri dun lo laso apu tha ka bang ke pini het pen ali lo laso lam kita ke phoke laso prang ben lo sita me pinian apang ke cecak kon elo la songi song ke bang bom lang pulo tang te tum yu cha tum thu ke ak ka prang duni li si ka pa phidun lok ajara son dai tum ka pang len ka pa phidun lok ka pang len dun lok mati la son pulo tang dai tum kar bi khai tum kar beng lo ri so jang tum ko son ja prang ka prang dun unpo asi responsible chi anang ji la pen ke pini pen amachi la dak department long staff do ansi tame la tum akam che claim nang po la pen ke staff crisis pula tum thang chinin tum responsible kali staff crisis do anda la tum chi pa planning nang po Jongpon me kaphere me COVID-19 avura joini state sarkar tumpen government asai hem an phan phokep ansi chokamara tum asai che damlong cho jipu hukum ki pitang du lapen damde det pusitame thangala mabe lapen aron kapasu dak laputa aron ki jongpon ave lasi hala pupen le langdam pulote kechok te lapi aron ke denga tum si khilipo Hamren pen Daniel Inghi Karbianglong la online class apen satlang ke tokang bong rihing ame ke piverja phan anparta kedam tangning kan hini so se rihing ame kachithor ahok ka ve joini phan phokep kachithor anam pa jumnang jipura kedam tang wo signify trainer cap arni Karbianglong Youth Association pen APDCL SDO along pinpura lo kapajirda West Karbianglong MP ke hamrena rong supi hendo bonta bangso rong supi along kedam tangning kan hini pen lo me rihing kachithor ahok ka ve Sita mehalapu APDCL mate esep hin penke meri hin kache thora nam ke hang kapasiglo la sojoy ne kedam tangbo signify trainer cap arni Karbianglong Youth Association Central Executive Committee hin pen APDCL SDO long pinpura lo pajirda bangso pinpura lo kapajirda mahut tini pen hamrena rong supia long meri hin our side pipa minangji athe online class pen danglo sadlang ke tok je tumta du pusi Karbianglong Youth Association hin pen APDCL cho kamara tumafan kipu pasutika Karbianglong Youth Association ahin pen Nilitum memorandum Japon lo, Pipon lo, Hamren district APDCL along, lapen dak kisung, nilitum cetek long lo, karen ke wang we, kopi pot si wang we ma, ladak kecok cita dopik lang, lapen kapaking ni ta dopik lang, lapen nilitum cilang dun ni ta dopik lang. Alam bang lapulo, alang tum nang pudun lo, pini nilitum cingkilong lo, nang receipt dun SDO bang avede masih junior engineer bang sinang receive dono alang li nang kethan na teng plonte staff ta ongo edet staff ta crisis dokok ঠিক আছে staff crisis dokok lo bonsita electricity bang ke jongsi
weak pen jong si bata arnisi ninian da nang protective plone what is the use of keeping the epidicial here dada copy kam si dolang dak jong si electricity la sonang pidun protective long te no use of keeping this epidicial here so laanda galilang ako kaprek alang tumnang pulo non alom hola dak Songkordev Nagar pualong pensi eneke akarani bangbom sita hola sodak la Songkordev Nagar pen la dongka dakan dak la alang tum semar bom hola so anujok semar bom la main line anujok semar bom po se anar ni penda semar bom lo la so lam the arjulong olo sa piniar ni anta non da chokchilang mala support kopi polo chokche det ke alang tum tong pangkre dunwe ma mate kopi polo la support chokche det ke la hai lam ni li tum chingki pono la si unan ke immediate action panji phansi li tum chithan tekang hala pupin pura lolong ke jong atengke narlusuni meri hinga warsai pidera phile anam setame hangponi no la pen ke dam tang ri hinga me ka che thor anam than phokep an pajum nang ji pusi pin pura lo pen ke hang padu pon epidicial long memorandum nang submit labang ke hamre narada tuma kisung bang putin da chini lo athe non pandemic apor hor ke online class bang si pathe munak lo thela so online class bulotang te karena bang ke dobek ni mobile la battery aphan ge ase karena bang bulotang te hamre long ke irui pen 12 hours ta doma ma 1 week yang bong 24 hours ta karen doma ma la ta pangrum pet pen si asi la puson bulotang te osomara tum penang ana tum ke kacharli dong si tame kati kubdo la pen ke official work sa tum si tame penang ana kamalong ke kanglen do kok thiti asi akol esona bangela lo karen abil pipedat apot si ladake karen me lapan lango idat lake alam masih kalimati are until or unless karen yang si latum facility yang si public atum benefits and long pameme pulotang te public atum ta hala bill kitu yang ta refuse bompu lason ta taksi abil lang pat bompu asi aprang si alang tum facility bang mesen bithala so phile public phan punon laso phile public atum bill pipe pulotang te laso phile lang tum action chano aprang si alang litum kopi ma duty hala cheklem da tha hamren pen daniel hi karmiang live Kheroni Southern Range ke parlo Kheroni Machgaon along kedam tangwo signify criner cap arni ingrana pi ejon kelong pontu West Karbiang long angkang Kheroni Southern Range ke parlo Kheroni Machgaon along kedam tangwo signify criner cap arni ejon ingrana pi kelong Kheroni coaching center along lo ke than bom mahutsi than bang jiten rong phar pen ka charli dun osumaratum bangso ingrana pi phan ke thek long pen nep check si forest atum phan khudai dam kok পঢ়ে ৰাতি পাইছিলোঁ আমি যেতিয়া চোতালত গা ধুইছিলোঁ তেতিয়া লাজুকী বান্দৰটো কেনেকৈ এইফালে আহি গ'ল তেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভাবিছোঁ এইটো বান্দৰত পালি বুলি ভাবিছিলোঁ তথাপি আমি চাই গম পাই গ'লোঁ যে এইটো বান্দৰত নহয় তাৰপিছত আমি চাইছোঁ পিছত এই লাজুকী বান্দৰটো এইটো বাৰ দি উঠি পেলাই এইটো নাৰিকল গছত উঠিছিল তেতিয়া আমি ভাবিছোঁ এই লাজুকী বান্দৰ এনে এৰি দিলে নহ'ব আজিকালি এইটো এনে বেচা কিনাও চলি আছে ইয়াত আমি এনে কু থাকিলে পিছত এই টাইমত এনে জানুৱাৰটো বিলুপ্ত হৈ যাব আমাৰ এই পৃথিৱীৰ পৰা সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ এইটো এনে বন্ধি ৰাখিছোঁ পিছত আমি ফৰেষ্টবিলাকক আমি জনাই দিম সেইকাৰণে আমি এতিয়া ফৰেষ্টক জনাবলৈ যাম বুলি কেইজনমান ষ্টুডেণ্টক লৈ আমি এটা সাজু হৈছোঁ তাৰ Pinpur me marada piang bompen ingrana pia khai jum nailo bangso pia phan penang pinung theklong li setame non pir thelong theng pi theng prang la pen nam pi nam dur nang kivir bomajok lahai marada pia tumta kedo ke thaka thai nang ka ve la pen kichu move kichun move ongsi non ke side of je munirang lumsi na pati bok bom no lason tak thak si kiram tang wo signify sir cap arni setame Kheronia long ingrana pi ke long pon dolo Kheroni pen mohon teron Karbiang long live Dang tipinya daba Abirta ke lapon se kang tonik lo, dumi thak me kardon.